Bejn Jannar u Mejju ta' din is-sena saru medja ta' 700 kuntatt kuljum jew 30 kull siegħa mal-Arms Limited. Permezz tat-telefon f'Jannar saru aktar minn 15,300 kuntatt u fi frar 14,700. F'Marzu 16,500, f'April 16,300 u f'Mejju aktar minn 16,000. Bl-email f'Jannar sar 3,400 kuntatt mal-Arms mill-konsumaturi, fi frar aktar minn 4,000, f'Marzu aktar minn 5,600, f'April aktar minn 5,700 u f'Mejju aktar minn 5,800. Bl-answering machine f'Jannar saru 190 kuntatt fil-waqt li fi frar saru 329, f'Marzu 490, f'April 450 u f'Mejju 380. Kollox total ta' aktar minn 105,600 kuntatt mill-konsumaturi fuq temm ta' 5 xhur. Ħafna minn dawk li l-Arms Limited issejjaħ bħala kuntatti magħha fir-realtà jkunu ilmenti dwar il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, imma l-Arms Limited ma setax tikkonferma dan. Bil-Ministru responsabbli Tonio Fenek jgħid li l-Arms ma żommx ċifri ta' kemm il-kuntatti li jsiru magħha mill-konsumaturi jkunu ilmenti u kemm minnhom ikunu talbiet għal ftit informazzjoni.